Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Usiting MLA jong Kamaukan Road constituency uba Bante Dor Lingdo Uloong bakathong kabaw labu hakmat ladaw lang job biang ya ka election syakiyang dor ba tawan gejela kalong ban penyo saya ke college Kamaukan Road constituency hagije kren bigilat pathai kubur hadin bala dep thep kerteng uba Bante Dor Uloong baborok san snem uladep pun urlong ya ke jing angnu jong ipaj ba lakalong ha ka puli ke puthi koj ke khia bat karep karyang bat shushu Uloong bau dan kejing sanya haki paj ba bakindang penjob yang yu hakani ke kenti kerang ba undup la ban pun urlong ya kejing angnut ban penyo saya ke college hapok kani ke constituency kejing job ani tu ipi ki paj ba ila i ki kam ki bangi trai bat kumbang ajuang bidang i statement bangau ke kam kala keren kam jam ban ya ke ketien bat kai ka ba ki paj ba ki kwa ban i ka kam ban ngala trai ngala le ta ki paj ba ngala du thia du dam namar ngakwa ban wan ra ki jingkala ban ngala le ita jingkala ban wan ra ki lentik sinken ki babya ban wan ra ki jaga puli ki babya ban wan ra ki jaga sumar bapang besitam ki babya bat ban yarap ki paj ba ki don kam ki jinge kabidai bat ki babun ban kren le ki skim nai kren shu namar ngala le umri ban ai khot ban sam khot si ki paj ba dai na ta ka daw ni ki paj ba ru kumbang i lagi di sini bagi kuah sisa ban nang penjob yang di Bante Dor agen election tiga mau ke rogo dego wai ke konstituensi ke ba tenat ha ke badan potensial lebih dari bagi tourism bat kataru nak yang cuma ngale tangba ane tu pala pendevelop tangba menta baru ki beri kreatif kai ke mau ke rogo bat kai ke lok kate ke senong kolong teman kuno di tourism spot di tenat-tenat kidat bat haga juga por ngani tu ipi lebih dari bat nak benta banang kentiu ya ka puli ke dangli ke bangakwa bat ngala persyang bat ngalapan nak thok segi government dari ka college nak benta kinong song stay kuntam benta kutam bat katangan itu ipi ladang awan pai biang kumangai i menta 100% ngin job biang ladang job menora college nak benta katangan stay ta lai itu singi ladon gi bapensai bat nangaliang junga ngamkwa kerentan nomor kakam junga keren dai ngata kadau don la don tisu ban sukuno da kumni kumtai menu ba ay ka CNC dai mga bat Chief Minister gila lagi untuk manong rem ya bas lot ya indoor stadium ko Indonesia pada hari ini announce clear ba bangin bu dan upgrade ke CCC